Piluluan nomor sama piluluan nomor las di Roma. Berjulu saya di tamado kita madok mau lihat itu mata nomor 2 di Batang. Dia si rohana na totong mangiring-iring kita. Lumumi matong dinapataro kita. Buhi kita mana tampat tutongan di baga janaon. Totong do kita di bagasan hahipason. Jana totong doi marlas di Roma. Ados saulat naik hata rohorong mau lihat di hita nomor hamaranggi. Koparan yo buta bagar bosi siring oringo. Buru dohot bere. Suang sumoni nang dohot di bebere. Na adong maringan di luar jabo di tabiton. Lumumi di hita nomor hamaranggi. Dinang tangkas main di pasahat tamutua ulah sama pun. Asa au mantongan no dingalahu manos alu-aluta. Tua mata pada parbosi. Lahu mangalu-alu nasida. Berhide uning-uningan nai. Tua mata nomor 2 di Batang. Atau Pujaro matong ulah sama pun di bagasan uduk serek di Roma. Ulah honok ko na toksen na sa tolat di gugu ng doon pikiranku. Alay tong nomor bangino di hita naman nung atubo. Molotung adong nahurang lobian no diya kabamulahok ko. Lumobi na magkuha tuwan ni Gondakta asa totok kita bersihan dua-duan. Mau lihat tema di hita nomor hamarangking gombaran ni Dauku Bagar Busi Siring Orimo Galima Jala Oras. So mani-mani hamu amang pandai namin na malo. Tumulo horan namin mau lihat dinong marnatapag kamu di pokok alaman namin. Dinong rohang manggohi mga dobi di gokon dogot jojo namin. Amang pandai namin na malo. Nahok di bulan na sumarlaw kota, nahudul di batuan, nahok di bongkaran ni rumah, nahisa huwatong surul, jalan namalo na huwatong pangalabati, nasiyat marbangiluan, nasay pasahat-sahato na, dua mata, debata, mula jadi. Di bulan yung punta si jolo-jolo itu bulu naman dokon, manain na dong asaw tertutup, dadap asaw ng terlalu. Alani abang pada namin namalo, asa tumpos si tuturohan namin muna ni hasubuton. Birtarotok namin dinamaho mga nangos alu-alu namin ito mata nomor 2 di Batang. Marhita sa luhut na kauning-uning amunay. Asa dumulo mayo atong dagang Bartarius makita kauning-uning amin. Pandama. Mau lihat memang pati namin nung ating sikok besar luhut ang ihangin tugswarong benang mura. Dison adong dohu batu pahami somos santi-santi nami. Asa santi madini nantong santi maduhu. Oras to di madini, pirto di maduhu. Amang pada nami nama lo sumundalan nami mo nantong maduhu hamu tubuh punya alaman nami. Paujak ko kamu di bongkaran di rumah nami. Pahot gundula muna di pasa-pasa di bagas nami. Dinaraho baru-baru kerap dohot kami puna di kasuhulan. Atau amang pada nami mangala di mga muna, Roma kami pasanaton. Santa bigurang ma dia mataraga nangin at tasuribada na humaliyang na humalahok. Asal pun na parjolo men na martukotos siya laguti na penuk kani pun na parjolo tay utong utok siya puri gokos si memang juju siya lusan hope mo na ni hasbutong disol nung nga di pasahatamu pinggan nahok dihudulan na nagarisihon ima harbuipir naburat tiar dohok miyak sa buri-buri dohok rini sitio suara nadinok pa ni pamartata si palasrohan yang mataraga ng sumani na tasuribada hasa sisemen na malanyuhum sukum matomula ni hata naman pumahami di bona ni hasbutong dia do dakana dia do nokna dia do hatana, dia do nidokna, sidok buti mahami, dia muna ng subuto. Mau lihat mamang pandai namin na malo. Dinagar panukum matutunay dabang disituhun ni laut tadi bagas sa sagaryon. Siyan hangin bentong bunan ni hasuhuton. Takas mahami marbual-bual. Idok dabang kasagalalan na diono na dia hatana, dia mana nidokna, disituhun ni laut tadi bagasan sagaryon. Amang pandai namin na malo. So menang takas di idamuna. Dinang marnatambak kami mang disugog paran ni opong namin. Pagarbusi siring oringo. Buru dohot bere. Suang songoni nang dohot ibebere. Nadok maringana di luat jabore tawikon. Suang songoni nang humaliang bere. Dinamakalasok kami atong dipaso-paso ni Tuhan ta. Nau kujalo kami sianak ka ari-ari naong sampo. Namangiring-iring kami na parorot kami. Lumowi matto. Nabaluahok kami. Siyan namasa saunari.
imasahi-sahin di bardagi mo si Kopi sa Pulusyaw. Anak niya to ngamang parte nami. Tama kami madok maulihat itu amat tanah mertua di bata. Marhita di ulaw tadi baga sa senaryo. Iba ulaw pertanyaan. Natotong lobe kami maugas. Dia kapasu-pasu ni Tuhan ta. Asa tungang giat kami. Totong na botang pasu-pasu daruli. Siang asin ni Tuhan ta. Nang dia kaya nakon nami akan namin. Manginudo kami totong pasu-pasu tu amat tanah mertua di bata. Asa tukang dia diramoti na sidat to sa hakto na iburo bagodang. Ang dia dapat so kanhata ni na tua-tua na mandokon asa tanggo ni natong asa na kanibulugodang na tong tinanggo pinangayta ito. Sa iburo bagodang sa luhu ang kaya nakon namin ang meton. Sito kadao kaya tong dia panabanait na ito. Nang dia kaya nakon namin ang magodang nang dibaga sa parsikolaan na rodi nang dibaga sa perkarijuan. Tontok kami mga ngalualo to amanta na marutua di bata. Marhita sa luhu at kauning-uning ang munay. Maminta paso-paso kami at to. Ang giyan, diramoti sa luhu at kaya nakon namin o dibarbisuhin na dibaga sa parsikulaan. Dibargugoy ng dibaga sa perkarajuan. Asa barbisong na sida, dinagang ihutong persiyateran na dibaga sa parsikulaan na. Diyan margogo ang kaya nakon namin, dinalaho mamulahon ang kaulaw ni na sida, dibaga sa perkarajuan na. Ang giyan atong nagusong katali na tua-tua naman dokon. Asa rumay jungin na tong mardudu si tataro di alaman na sa nila ang mata tong dia kaya nakon namin yung biso di basaw sa luhut na kasip-kasip na doha sa dako di kami sa kata na tua-tua naman dokon asa hawangin na tong mardudu songgok may di bona di bitanar sa nila ang batama di kami sa luhut gajang yung sa luhut na kami orang tong si torong pinobuma pas matihut to sino ang pande nami sa kata na tua-tua naman dos sa maraku na uli nantok sa maradong adonalingkan asa mangulutin na uli na rin kan diulaw talibaga sa senaryo nung matapas na kikugato pa kami ima pelantikan ni pengurus ng terpilih dinalaho magpubasi dito ang mabagas puwan nanyon ima periode 2022 sa 2025 na lahoro marhita ulaw talibaga sa senaryo namang pande namin na malo asa marhita po ang kaula-ula-unay maminta paso-paso kami martangiang tuamanta na martua di batang asa tumangi atong sa luhut na dibargugoy jala dibarbisuhi kami akan naraho magkulahon nang terpilih inalaho magkugasi magulahon manang-anga penamasa dito magagas bungan ng yon sa hatuari na mga lumobi ato dileo di kami labas ni Roha asa ang iya marlabas ni Roha sa luhut na pamurus ng terpilih sa hatunalaho mangujuming periode tahun 2025 na laboro so ni mamampan din namin nabuhay ko taryasok namin semua situhun yulaw ta dibaga sa senaryo. Sino po di mami maraku mauliati matutuja la horas dia menggunakan dia suto dia rinaudi dia rinalingkan namun diluhul ni amat taraga di patok kahamu dosa daulau pertanyaan iman dapat dahon nadus durhamu peparang yo puta nagololi puta bakar bosi siri oringo ope dudu dia menggunakan dia suto asa dari besok mendekat tujuan amat dong pinanti kok gusur matok tutup ini tadian dunia harus mengalak apa peparan dia puta bakar bosi dusi mana kota rasa tak kemana jadi wala dari dia matok jadi garimi saya tunggu mah di hamuna peparan dia puta puta bakar bosi anak partai hulu barat dobo permas jadi rasa saat disuruh menetok saat bukutin di garas tobek meri utang di bulan saat mamulu sude mangulu peparan dia puta bakar bosi saat mau banggabean saat mau perkerasan dari potong mana itu oke bukan yang sungguh ala nomi patare samur dan kingat sude ima nalau sudah holot apalagi tikyo setok tong matuhat dari batana mangaramodi di baik kamu do tutu uning-uningan dia putas julu-julu tubuh dalam menghidup yang tomat dari bata mau lihat yang dihita sudena horos kahita namang lau oke dia menggunakan sudo ador sering pengidu hamu doktor muna dalam masih lo pada kenapa dolar tubuh sama nomor boru obek kami maju konteks sibiduli mana sibidun nopas dalam ternyata menghidup tubuh dari bata warsa nabi bata oleh boru roma tusor asal jalo harus disibidun dio merenungnya dio kita sore sarong untuk kesehatan harus kaum betul hari Horas semua dulu hari. Horas kaum betul. Horas.
Mahuli mamang pande namin na maro. Nung ajumulo at tong diway kogod ng sibituguli kumadalan namin. Manomos tokosan namin to amata na maratuwa ni bata. Sumadalat na manguhay ulaw tali baga sa senaryo. Asang diyan matutumar kita tong sa munay. Asa buha hapa na uli. Buha makanaling ka ulaw ta ibaga sa senaryo. Amang parang koloan. Panggora super dilangi persuara tantos tutano. Perpedagan na ko dirura. Perdaganin parunung-unung pertarias nama lo. Ala na ulaw na marhasatiya do ulaw tali bagasa senaryon. Ima pesta pertangyangan na marhaborusa tu Jehovah di bata. Ala niya to ngamang pande nami. Tamado kami berdua mga luwa to mata na martua di bata. Asa tungtang giat diramoti sa luhuk na no pernelanan ni ulaw taon. Siyan na mamuhay at tong. Ang giya ulilehe sa ato na mangunjungi. Totong di bagasa pangiring-iring ito kanta. At to ngamang pande nami. Alwal-wal na pada to amat dari bata. Alwal-wal. Mau lihat memang pada nami, nunggu dia dua ko betong to amat dari berdua di bata. Di balik itu hantar naman dokon. Ikaw pa sa ako mo na torasmo. Asa mertua ho dari deling mangol. Ditamo na nilehon ni Jehovah di batang niho. Martimoti mahami ang pande nami na malo. Sa dala nami pasangapon na dua-dua nami ang kanang jumulo. Na dua-dua nami na bumong para kami. Ala niya to nga sa dua-dua damang majolo. Tutol din yung pong nami si jolo-jolo turun na bumong para kami. Lumoy na ito pong nami pagkarosi. Alwal na. Lihat mamang pande nami. Sunduan dinang jong-jong kami na marhamarangi. Buru luhot berek suang songoni nang luhot ni bebere. Asa tukang dia amil sa luhut na. Nakota las niroha, nakota sakap di nalaho mangulaw-ulaw tali baga sa senaryon. Asa luwa-luwa damang madolo. Tua mata raja inata solibada nang situan na torok luluan na liat na lulu aluan-luwa. Pada namanya satu denggang kita selalu di nama ulah-ulah tadi baga sa sedari. Dawang ka abada. Alani asa adu hoda mang majolo tukang gombo ni dua to. Adu hoda. Mau lihat mamang pada nami nama lo. Namatuk siko selalu di pasahat to adu nami.
kami tua kahasahatan. Disunway nga bang pade nami, jog kami na marhamarangki para niupok nami pagarbosi burgo hot beres wang sumoni ng doti bebere. Himari na pade tantangan kami atong pagaligoti. Asa bay dalang majalo di kami godang mula-mulay bedam. Mahuli at yung mga pangpande namin na malong nung kalibay ko atong dihami godang mula-mula sa magulay na huli may atong magulay na lingkad di ulauta di bagasan sa daryo. Asa sonare biya pangpande namin ala sa luhut na kami na marhamaranggi kung parang yung namin pag-arabusi si Ringo-Ringo na korse at ujahuga di bata ala niya pangpande namin tamado kami atong marsoba to ang na martua di bata asa ang giya sa luhut na kami dabotang paso-paso marhite asi ni Rohana asa sonare biya pangpande namin baydama madogod ang sobay asa marsoba kami to ang na martua di bata baydama Berputar di tempat, berputar di tempat, berputar di tempat, berputar di tempat. Udah. Abang pada namin ang ano, dimula ni na dua-dua naman dong ko na sa kalagalan ni Buluin na tong kalagalan ni Bonang. Asa mo na nga tong maralahong muso, jumulo talo atong maralahong daungan. Asa mo na kami ang pada namin maralahong muso, asa mo na kami ang pada namin maralahong muso, talo kami atong maralahong daungan. Asa bay dagang magaro ni kami, godang si Monang Marang. Pande namin na malong sa unaribe na yung mga liyak mahami na marhamarangki ko para niyong namin pangarbosi si Ringo-Ringo asa tungang liya gawin liya horas at sa luhut di kami ko para niyong namin lumurmi mahami sa luhut na dong para natampat dito nga di bagason at doon nga pande namin ay dalang majolo gondang liya asa mga liyak namin
depan. Kembali ke depan. Amang pada nami nama long. Asal dia batok sa luhut dia katang yang nami. Adu nami tu amat tanah mertua di bata. Asa saham maya tongak kapinitan ni rohan nami barhiti akau ni ngoni ngamunai. Asa saham nauli saham kadengkan. Asa dabok di hami. So kata ni na tua-tua naman do saham main na tong sulu saham madubutian. Saham matok kami sa luhut na liling bangolu babar ni upong nami pagalubo di sini ngoringo. Saham mami atong tupang kabiyan. Saham ma tupang kumasan. Sa sonari ba nang pada nami baik darong na godang asa hatani. Pengurus na baru Rama Tujulon, doa pinatang. So ni manong doa kami nasehat, tapos siya ma kundang ta. Maulihat emang pergusin namin. Jadi nungay kami namar-hamarang di naik mahami mangalian. Baik masuk amang godang lihat-lihati.